Pemirsa Forum Kebijakan Global Pengurangan Risiko Bencana atau Global Platform for Disaster Risk Reduction warsa kalih likur pemargi ngawit tanggal 3 likur kantos 10 likur Mei ring Nusa Dua Bali. Parikrama menucap ketarkayang rauhin petang talian pemilet offline saha kalih talian pemilet saking satus siadase 3 negara. Pemilat sanerau sampun medui kewagedan sarin-sarin pemargi ring sejeroning nampenin bencana meka di pemerintah, PBB, organisasi saha institusi internasional, lembaga swadaya masyarakat LSM, miwa ilmuwan akademisi ring jagate, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Sugitun Latarang, pina keutsaha nyokong penureksan keimigrasian ring Bandara Ngurah Rai, Kantor Imigrasi Ngurah Rai sampun nyiagayang konter khusus. Konter sani kejangkepin petugas khusus antuk nureksain para delegasi inucap kaptiang ngewantu sejeroning pengerau para delegasi. Sejeroning mastikayang piranti sani kesiagiang punike penureksan talar sampun raja kemargiang. Sugito sani kesarengin kakanwil Kemenkumham Bali anggiat napi tupulu ritat kale nyelain genah penureksan imigrasi Bandara Ngurah Rai. Talar mausang sampun nyiagayang pelinggihan mobil untuk nureksain keimigrasian ring terminal VIP. Yudi Karnedi Bali Pos Nguningayang.